Na tekst Mešacovo slizi Irini Hardikovačević u režiji Vladimira Nadja Ačima i виводzenju Emilanja Radija odbavena druga predstava za dzeci Kotra Malabuc prikazana na dramskim memorialu Petra Rizniča Djadji. Baš bi se zadzekovat našej pisateljki Irinki, že iще ima takového ducha i toto. I teraz u tých najlepších rokoch jej predkladam, že by i dalje pisala, že by sme nastavili i dalje. Co ja znam? Ja dzeci ljubim. I jak skorico som bol, ne znam ja, 20-30 raz didom raz. Takže ja mám čuvstvo dzecok, jak oni prilapijuju, jak oni su. To i to ta predstava nješka mohla buď dlužej. Viem, že už tu po jednim bolo tako zvidim, že še kormacali, ta bi odsahli povahu i drugim. Nevjerujúcili aj nič, že som ho baržej zbil, že by dzeci všetko čuli. To treća pripovedka z projektu Vandrovkaš, a štvarta котра знята у тим циклусу, а тиж так je i premijerno odbavena, bo peršobutno na memorialu Malabuc vyvedena treća pripovedka Golubica. Jak sme čuli, u planu išće pripovedki, čiji cilj upoznasti najmladših zostim jak davno žili i zošćim še zočovali pripadniki našej nacionalnej zajednici.